بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan baranaynaa sidii loogu dhawaaqi lahaa bogga 23 ee kitaabka labaad. kathura yashimu yaridu yarithu rahuba yaidu khumusahu akalahu naba'uhu shakarahu basatahu sa'atihi khadalahu thuluthahu wawarithahu iskajar waa laba waaw wawarithahu la'alimahu faja'alahu sanasimuhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.